Terate de miluluri Dana. Why? Dana. This dress beautiful. This dress beautiful. خو صرف دغه بدلول دغه بند. No. You this change. No. This change. Don't know beautiful hả? No, the beautiful no. This change. Okay. زدا سوال واچول. وزیری غیم دی قسم په خدای ځان نه باندې ټیل وې ګورې سړی بچی شه. No running, come, no running. No running, come, no running. دا ځخ کارا کنه د نه سړی لوري تا دا باندې ټوله پټ کړي. Beautiful. Yes, this dress show. This dress we show. Yes, no. Yes. Only that part. Oh, nice. Come. Okay. Mashallah, bole pe kilara mor kadi. Yes, sit down. Come, baby, come. Khổ không? Ya bayda tune nazuna kai. Sheikh Shainaz deodam qasam de bas charak dadai mein lagege. How are you? No. Rasha. Dike translate kam de Russian. The jibi. Chinayi wai. Na, Chinayi na. What is your language? What? Vietnam. Vietnam. Yes. Haram, no kissing son. I'm from Vietnam. Start the Vietnam no Kurban Sham, so Vietnam buddy. Hey! What Yeah. This. Yes, Allah laga pakunito bra. Ida biki pakunito na puigi. Hey, one this. Ito na study dure. Okay, this. No. Yeah. Ya kabar dewa kamera mata ba kam laga rasha de kwa. No. Meow. Yeah. पश्तो तक है हाँ उर्दू बगिश्ता ओके वो सीवे मरता मैं तुमसे प्यार करता हूँ जो मैं बोलूँगा उस पे भरोसा करो मैं तुमसे प्यार करता हूँ जो मैं बोलूँगा इस पे भरोसा Vietnam करो। mà. 1 minute You family have what you comment Vietnam. I'm from Vietnam. You comment. Vietnamese no speaking why Có. Yes. No. this one no dawali na ngay Vietnam. Tôi có thể nói tiếng của bạn được, đồng nghĩa bạn Oh, da ka fika sama sar translate tra ki be wi wari onda de kana dana sadi bachiya देखिए ना भोकाल किस्ता है जिसका मतलब है कि आप भी अपनी जबान बोल सकते हैं। Em chọn nút hay lên nút? वही लेना वही तुमसे प्यार करता Hãy chọn ngôn ngữ Việt Nam và ngược lại. जानू बराहे करम वियतनामी जबान मुंतखब करें और इसके बराकस। Style mới anh ạ. no translate no voice दी रावाळा बोलो कण तर सडी बचे दी रावाळा बोलो वल्ला म्हणा You. बराहे करम वियतनामी जबान मुंतखब करें Music đây इसके nè. बराकस। okay one stand up one stand up No. stand up Allah no, that is study to the bạn
Yes, speak Việt Nam. Yes. Speak Việt Nam đó. Yes. Come. Yes, speak Việt Nam. Come. Yes, Trời come. ơi, ông nói 1 tháng ông mới nói được tiếng Việt. आप मुझसे डरना मत करो, बहुत- मैं तुम्हें किसिंग करना चाहता हूँ। आप मुझसे डरना मत करो, मैं तुम्हें कसनत करना चाहता Người dắt xuống dưới. Agad sanga kido. Cứ bấm lên trên sao mà nó nói được. Waiting. Sorry, waiting. Me not Một understand. Hoa Liêu, One Mô xít minute. Việt Nam. Mô xít Việt Nam ở dưới nè. आप No, मैं no, तुम्हें नहीं, किसिंग यो, करता यो। हूँ। आप डरना मत करो, प्लीज। हटा दे। Bây giờ anh đang hôn em, xin em đừng sợ nhé. Oh, hi. आ जाओ। Smith Việt Nam á. Smith Việt Nam. आप पूरा कपड़े पहन लो। कसम से मुझे शर्म आता है, लेकिन तुम्हारा कपड़े बहुत प्यारा है, लेकिन छोटी है। आप पूरा कपड़े पहन लो, कसम से No, मुझे no. शर्म। Wait. अल्लाह गलत पेट। Bạn nên mặc nguyên chiếc váy. Tôi thề là tôi xấu hổ lắm. Nhưng chiếc váy của bạn rất dễ thương, nhưng nó quá nhỏ. Cái này hả? Yes. वो रहेगा दोस्तानों। प्लीज तुमसे किसिंग करना चाहता हूँ। वल्लाह तुम बहुत प्यारे, तुम्हारा होठ बहुत प्यारा है। Come. Làm ơn, anh muốn hôn em. Trời ơi, em dễ thương quá. Sự nóng bỏng của em dễ thương quá. यार मेरे अंदर क्या कमी है? तुम मेरे से डरते हो, पीछे जाते हो। कम सेम टू सेम, कम प्लीज। Này anh bạn, tôi bị sao vậy? Anh sợ tôi à? Anh đang thụt lùi. Công việc giống như một đường khâu. Yes. ओ कम प्लीज, सामने आ जाओ प्लीज, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Xin hãy tiến lên phía trước. Xin hãy tiến lên. Anh yêu em. Ông em nói tiếng Việt Nam. कम मेरे अंदर क्या कमी है? मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा जख्म ठीक कर नहीं कर सकता हूँ। मैं तुमको 10 बचे दूंगा, तुम प्लीज। Tôi bị sao vậy? Tôi không đẹp. Tôi không thể chữa lành vết thương cho anh. Tôi sẽ đưa nó cho anh lúc 10 giờ. Làm ơn. Really? यस रियली। Why? तुमको बच्चा पसंद है? Bạn có thích trẻ con không? Bạn có thích trẻ con không? तुम दे सकते हो या नहीं? Bạn có thể cho hay không? यार आप मुझसे क्यों डरते हो? आप लड़की हो, मैं लड़का हूं। Này bạn, sao bạn lại sợ tôi thế? Bạn là con gái, tôi là con trai. Yes. Này bạn, sao bạn lại sợ tôi thế? Bạn là con gái, tôi là con trai. Có nói ông là con gái đâu. आपने किसी के साथ किसिंग वगैरह किया या नहीं? इस ईयरफोन टेन। Bạn đã từng hôn ai chưa?
मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ भी नहीं किया तुमने? Bạn không làm điều đó với tôi hay bất kỳ ai khác. Yes. आप मुझसे बोलो, आप लड़की हो या लड़का हो या गे हो, क्या हो तुम, क्या चीज हो? This year 14. Nói cho tôi biết, bạn là con gái hay con trai hay bạn đã đi rồi? Bạn là gì? Bạn là gì? Boy, boy, chuyển giới. Boy. Boy. माता पता हो तेरे रिश्ता। I'm a boy mà. यार मुझे पता था, लेकिन हो तुम गया। डरते हो। मैंने बोला ये लड़की नहीं है, इसलिए तुम मुझे डरते हो। यार तुम लड़का हो, कसम से मुझे अभी पता लग जाता है। तुम्हारे रास्ता अलग, मेरे रास्ता अलग। Ơi, Bây giờ tôi tôi- biết, nhưng bạn sợ. This year reporting. Bạn Boy, ơi, boy, boy. tôi biết, nhưng bạn sợ tôi. Tôi nói, đây không phải là con gái, đó là lý do tại sao bạn sợ tôi. Bạn ơi, bạn là con trai. Tôi thề, tôi có thể nói ngay rằng con đường của bạn khác với tôi. Tôi là con trai, bây giờ tôi sẽ chứng minh điều đó. One minute. One minute. तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। One minute. This reporting. This reporting. One minute. Có điều. यार आप बगैर कपड़ों को वीडियो डालते हो, लोग मुझे हर वक्त इनबॉक्स में रवान करता है। Tôi लेकिन là please con इसको trai, delete bây giờ करो। tôi sẽ यार chứng तुम्हारा minh सारा điều đó. बदन शो होता है, लेकिन तुम लड़की हो। यार मैंने चिक नहीं किया, लेकिन तुम लड़की हो। Quá liêu. 1 minute. Anh đăng video không mặc quần áo. Mọi người luôn gửi tôi đến những hộp này. Nhưng làm ơn xóa nó đi. Anh bạn, Bikini toàn á. bộ cơ thể anh đang được phô bày. Nhưng Bikini. anh là con gái. Anh bạn, tôi không kiểm tra, nhưng anh là con gái. मैं एक हकीम के साथ गुनाहगारों का बेटा हूँ। Ở Urdu Việt thì- Nam khi thì mặc ra là những Urdu đồ như sharing. vậy là bình thường khi đi biển. आप खुसरा हो? वियतनाम में बाहर जाते वक्त ऐसे कपड़े पहनना मामूल की बात है। Yes. Bạn là kẻ thua cuộc. Thua gì? Bạn là kẻ thua cuộc. Why? आप खुसरा हो या लड़की हो? प्लीज चेक Bây giờ tôi sẽ chứng minh tôi là con trai. Bạn có đợi tôi không? आ जाओ। अब मैं साबित करूंगा कि मैं लड़का हूँ, क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? यस, यू लड़का, यू बॉय। Ok. Bạn là con trai hay con gái? Vui lòng Boy, kiểm boy. tra. बॉय Boy. Yes. दिस वाई। Go, Amil go boy nha. Go boy, đợi một tí. 1 मिनट, तुम आ जाओ। लेकिन हमारे पास जो चीज है वो तुम्हारे पास नहीं है ना। Amil go boy nha. तराशा दादा ने सड़ी नुमाना जान पटाई द्रो कोई शेर होता हुआ हुआ पूरे के उर्दू की माल है राजी होते हम चिवे के दसड़े ने हो की पुख्तों की उड़ते हमको मैंने बनी। आ जाओ ए दनस सड़ी लुरे। Amil go boy. You come, please, you come. उसको मितारा सब शेप है को तराची ना बरसर पर कबूर पूछ तराशा। ए राजा, Please, Amil go boy mà. please you coming. Go boy. जल्दी मैं आधा और तो शेप है Những gì chúng tôi có, bạn không có, đúng không? Có luôn, yes. No. Amil. लेकिन हमारे पास जो चीज है वो तुम्हारे पास नहीं है ना। Nhưng Boy. những gì chúng tôi có, bạn không có, đúng không? दशहरे Amil boy mà. आप जादू करो, क्यों मुझे डराते हो Boy. यार? प्लीज शादी करो, 2-3 बच्चे पाबरिके से दो।
हम लड़के के लोग हैं पब्लिके के। Anh là ảo thuật gia, sao lại dọa em? Anh hãy kết hôn và sinh 2 hoặc 3 đứa con đi. वन मिनट वरी दायो खेरा होता कुम ज़म्बे। अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे, मेरी जिंदगी बर्बाद किया। मैंने तुम्हारे कितना वेट किया, मैंने बोला तुम लड़की हो। दिस एयरपोर्टिंग अल्लाह। वन मिनट। Cầu xin Allah tiêu diệt và hủy hoại bạn. Bạn đã hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi đã chờ đợi bạn quá lâu. Tôi đã nói, bạn là một cô gái. कभी कब्रिस्तान में जाओगे तुमको इतना मुंह की चिक करेगा, तुम करे बस करो। अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करेगा, अल्लाह तुम्हें हलाक करेगा, अल्लाह तुम्हें इस दुनिया में शर्मिंदगी करेगा, उस दुनिया में तुम्हारे लिए वेट करेगा। अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करेगा। आ जाओ को आ जाओ। लड़की हूँ नहीं हो। Ngày nào đó bạn sẽ đến Nghĩa Trang, bạn sẽ phải làm điều này. Anh ta sẽ kiểm tra, bạn chỉ cần làm điều đó. Allah sẽ hủy diệt bạn, Allah sẽ hủy diệt bạn. Hoàn cảnh sẽ khiến bạn xấu hổ trên thế giới này. Anh ta sẽ hỏi, tôi đã đợi bạn bao nhiêu ngày trên thế giới này? मुझे रोना गया कसम से, तुम्हारी वजह से लाख दी लानत तुम्हारे मुंह पे। Tại sao tôi phải khóc vì anh? Tôi đã nguyền rủa anh 1.000.000 lời nguyền. नो तुमने मेरे हार्ट को तोड़ा, वल्लाह कसम से मैं बद्दुआ दूंगा। Sorry. No. Anh làm tan nát trái tim tôi. Tôi thề với Chúa là tôi sẽ nguyền rủa anh. मैं सुबह मर जाऊंगा, अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करेगा। तुम लड़की नहीं हो। Sáng mai tôi sẽ chết. Chúa sẽ hủy diệt tôi. Đồ con gái à?